إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما هذا أول من كيام مدني حديث أمير المؤمنين قبل بفاوى الإمام البخاري رحمه الله ليضافا والأدب المفرد مي فتوغ سلسلة درستك يكتب نعلم من ميديا درسك واني خادمنا علمنا أنيا بريم منا كريفا وبابتا حديث أسفلتك أثرتا جنسفا أديه يترون إبس من بركة علىك أنيا بريجكم غوانا ما قيام الدوه غا إيه بدل قيام الدوه ألتكم فراتم أميهك إفيجن دانه كم قصاص سفينه كم بيان كريمون بابون أقول منك إدوه هو درس نما لافا وان ميدو الإمام البخاري مي باب فهوغا فتوا فاوا نوديها فسونا باب أقول من ميدو كياني أي هم ألونا قولهم هري بابه ألونا أدي خادمنا ميميهنا مدوغا بحتنجه ريبتي أدبتكا أدي ميميهنا مدوغا هوري باين حكمتا أكله بيجمع حديث بسفرتك مي باب تكوغا مي أنن هكتم الإمام البخاري بدار وني باب أكسوهم مما تلبسون أميهنا أنونو أميهم أنو أنونو لاجن نوا كرواشه مما تلبسون تباميهم لا ولا لباهم تبامهم لا أولئك هل لباهم أميهم بس أنو أريان نوا كرواش مبابنا الإمام البخاري جنس فافرتم حديث بسفلو روا كربا فهم وني عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت رضي الله عنهم عبادة بن وليد كيمي عبادة بن صامت كاف دركله عبادة بن صامت كي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے أصحاب بيكلم كتيرجه من ماي بيكله عبادة بن الوليد بن عبادة بن صامت بدار وني خرجت أنا وأبي تمن كلفانا کے بابا تمن كلفانا کے بابا وليد نكتيمه نطلب العلم علم وجنمتك نكمل كها ريتي نكتمه بابايا دارفلو نكتي علم وجنب بابايا دارفلو نكتي علم حاصل كرمتك نكتي مؤتمم بكل في هذا الحي من الأنصار أنصار يبيكلون كبين علم وجنمتك ميا وشوا أنصار يبيكلون كبين علم وجنمتك تمن كلك فانا के बाप्पा नुकमे बेटा गति में दे विदार बनी قبل أن يهلكوا إبيكلون مروه فناوه ديومه كوريغا كمبر أسا بيكلونا تابي بيكلون علم وجنمتك كوربا لوبي بابايا دارفلو نكونني أسا علمه أهلورين أنصار يبيكلون إبيكلون كبين هودن جه علم هودو ما كورين مروه هنگا دانتي إكما بيرون تيبه إحاصل نودانه كما بيرون تيبه تمنمه نكتي موه أنصار يبيكلون كاريا علم وجنمتك أدين يفو بدار وني فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين تمام بيكلون أن مفرط مبدل بي أبو اليسر كيا بيكلك رسول الله صلى الله عليه وسلم के माय सहाबी बेकलेंगे ये कलेफान गासु नमफुला की काब बिन उमर कलेफान की मशहूर सहाबी बेकले कलेफाना में दुगा कीर्त कुरान के आयत बावाले भी फवे
صحكم عيسى حديث بس فلك عيسى ونيا الإمام الترمذي هذه كلفانو نوم سهم بكل ربا بربا فبي أبو اليسر نوة كعب عمر بدال وني أتتني امرأة كيف أنا بدك عيسى حديث بس فلك أقول متفادى ككيالا كيف أنا بدال وني أتتني امرأة تمن كلفانو كأرهن أي أنهنه تبتاع تمرا كادرو غاتو مكتكا فقلت لتمنى دنوا في مت من كلفان دنوا في إن في البيت تمرا أطيب منه بازار كلفان هنما جم تمرو ويكني كادرو ويكني ويكمو بدالوني أنهنا كواما تمنى من جيه كهونا نمي أفرم أرانغالو فيمر أرانغالو كادرو ماش جيدا فدخلت معي في البيت دني كلفان أيكم أنهناكو ودنيا تمنى ياكو جيا فأهويت إليها فقبلتها دين تمن كلفان أنهنا نبافا أنهنا يكون نبافا عائشة ملكا هراجت بوستينيم زينينو بوستينيم بدخل أعملهم بدارواني فأتيت أبا بكر دين تمن كلفان وداعتي من أبو بكر كلفان غارها فذكرت ذلك له كما ديرابين هتام كوربين فافي كوربنيما دتما كيفان وداغتي ابو بكر غاري قص دنما في مواهك قال بدالبه استر على نفسك وتب ولا تخبر احدا كليفان ابي نفساගෙන් කෙත්තරේ වඩා ගන්නවා ෂේ තවබා වඩා ගන්නවා ෂේ එබ්බස් මිහකන් එකමගේ خبرو නුදෙබ්වාෂ فلم اصبر دتما كليفان එවරකම් කෙතෙන් නොකරවෙන්නේ فاتيت عمر دتما كليفان عمر غفان غاري වඩාගති كليفان عمر غفان غاري වඩා فذكرت ذلك له نتي من كلك فان هم إمامك عمر بفان غريب بدل النوافي مهم كم هي هجافي كما درب كم يقول فقال هذا عمر بفان دم نوافي استر على نفسك كلك فان أبي نفسك فروا فبعتا شيء كنت وتب ولا تخبر أحدا هذا توبة ما شيء ذيك كبس واها كانوا كيا نبناش فلما صبرت من كلك فان كم كتير نكرهونه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت من كلفان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريه بداغتي فذكرت ذلك له دلت من كلفان قاريه غمي واهكا تنوا فيما فقال هندو كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله مثل هذا كليغفان مفدين كليغفان أهلوريك فهذا دوغ فهغرام بسوانكم أهلورين هذا مفدين كنت وان بينوان هي حتى دنت من كليغفان بدال كليغفان حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة عنده كليغفان يتنجر مية أهرن الإسلام بيم فرط ما وقتكم قابينا ما كي هارقلو بيسي mi wagutaki kuni koring islam ikut kono miharu mi islam be wagut kam ga winama kiha rangalo bise hatta dhanna annahu min ahli an-nar kalifana hi wajjama dandem kalifana ki narkage ahlu erike qala fa atraqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan hatta awha Allah ilayhi den nabiy sallallahu alaihi wasallam kalifana waha kun dakwa ibre wadagan munnabe دوستك باندن وتدجنا وقتك باندن كلفانا وحي باوالا جوم الداندن أي الله تعالى وحي بصر وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله تعالى وحي باوالا بني وأقيم الصلاة طرفي النهار دوالو دباغ نمادو كان فرض فاستمادو بقول دوالو دباغ فتستمادا أسر نمادا دباغ نمادو كرما معنى كي دوالو نماد تكا وزلفا من الليل أدي غنم بايغ نمادا إشاء نمادا مغرب نمادا معنى فرض فاستماد كان كراش إن الحسنات يذهبن السيئات هم كشارهم هيو كانت تتككي نبا فافتا فهدي كمك ذلك ذكرى للذاكرين ذلك هادما قدر متك كي هادما كرا فرات هما هيو كانتتك كي على يكريفا وفافتا انا اكمن هيوني تو گتا وباوج كم غوانما ايو كانتتوge سببون එක්කලන බෑ කන්තත්තවගේ ෆාවත ෆුහෙවෙගෙන්ද මියා බාවාලේ වනි මි සහාබි වේ කලා බෙහෙගොතු මි දෙන්නේ වන කන්තත්තක ගුලිග
emme furatama timam bekalon nami baddaluwi abul yasra'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ma sahabi bekale ma'ahu gulamun lahu ehindu bekale faanu garuga hudde ekale faanu ge alaku nota khadimak gulam firihin kujja wa ala abil yasri burdatun wa mu'afirun ehindu ga ebagutuga mi abul yasruge lagen turkurabbagen hudde eki kula kulage rodin feifawa hedun kule ebba matin watatiri wa ma'afiriyun adi ma'afiriya matin watatiri ma'afiri kiya hedumakum ebahi ei yamanuge rashaka nespekko defawa waki wattarige hedumaka kiya namenge mi dewattaruge hedum mane ki matin rida nuwata izaruga mi de wattaruge hedumun hedun lagenne hori hedun lagenne hori nuwata rida andigenne hori wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiriyun hama egota ekale ufan garebe hori alu hujjage me suri hama egotan hedun labbafe nuwata hama egotan hedun lafe faqultu lahu nanti man kale ufan hendu gadan nawafime ya ammi law akhadta burdata gulamaka wa a'taytahu ma'afirika kale ufanuge kale fanuge eki kula kulain rodin fe fawamwa hedun e alkujjigiyatun naga fa kale fanuge yamanuge hedun devidana hi maneki e matinna tirin rida turkurabbaage hunar idar turkurabbaage hunar mi dewattaruge hedun beenuko fawt eti badal kollima debe kunun tafatuwan mihar hor debe kanun ekkotaka mi be kanun mi vidalwani badalu kollam bin den alukujjaka tafatu kollumattaka badalu kollam binu heyye badalu kollam binu heyme gota wa ataytahu burdataka kanat alayka hullatun wa alayhi hullatun erum bisama kalek fana bisama dehedun manaki ridayaka idaraka lewife hunnani hame gotan alukujja bisunna ridayaka idare lewife tafatu yes tafatuan hame kan debe kalun tafatu kollumattaka فمسح رأسه اهندوغا كله فانو کے بولوگا ايپلو 20 سوالي اجاب وگن ابوني واهكين بداوني قال اللهم بارك فيك الله تعالى تبا بركه لباش صحابي بيكالون السلف الصالحون ابي بيكالون migotan ebe kalun hinkama nujhe kamegge wahaka bunewunima nuwata anem mihage faratun kushep fenunima emme fortama kamakan ebe kalun kodde bani dua he mitanga kuriga bes mighala eta hadisatake hinga wahaka asartake dhikr kuref mane hinkama nujhe wagutuga he dua kodde emme mitanga bes kalefan fortama mi kodde bani dua Allah taala tibaya barakai labashi barakai labashi nota tibuni bahakiti mihun dakka kala wahake nota ekhala ibarate bain men nukurawa bidalwani Allah taala tiba barakai labashi barakai labashi ya ibn akhi basara aini hataini e timannage akhage dariyae timannage كمفتون أرهيمه ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبي هذه كلفانو ke hitang ishara kurabba mi hitung e rangala daskurimwe النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن माने कि यकीन से कलिफान अडोहा फुआ बसफुल का नबी صلى الله عليه वसल्लम गारी हो साबित को दिन मट्टका वारा वरुक दे विदाल नबी صلى الله عليه वसल्लम हदीस कुरबे कलिफान अडो से में अत्इमुहुम मिम्मा तअकुलून एकुदिन नंग यालुन्ना तेबामिहु का इच्चकुन कांदेशे वक्सूहुम मिम्मा तलबिसून अदे मीहुन ला अन्नउन देशे तेबामिहुन अन्नउन ला गोता मी ilmerin bidalwani mi mustahab gote sonne begem wa gote wajiben wajibuha minbaraki emi hunna fude minbaran heyogotu ga emi hunna ka dinuma heyogotu ga emi hunna annawna dinu kommen emi hun la wattaru ga annawna lumaki ei mustahab wegem wa kam ei mustahab wegem wa kam adi ituru dalil tammi kama goligen fahum
adi anna ema mitang sahabi be kalum avaswe wada gannawa e be kalun nan heyo kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum adu vejjikamaga wanama e gota amalu kuramattaka adi mi e be kalunga tawadu averikamaga terega himene kame adi vidalwani wa kana an u'tiyahu min mata'i ad-dunya ahwana ala min an ya'khudha min hasanati yawm al-qiyamah mikanti man kalefana vegandi ma rangalu gotigi gotuga mi gen kujjakunone mi gen alaku qiyamat hoti man kalefanuga arihuga kame timan kalefanuga kibain hodumuge badaluga duniyen timan kalefanuga atun eccheddiyum ma ulakam ma rangalu kam bodwegen ba kame keme ma rangalu duniyen ma lui kam bodu goteke anaki evves gotaka egen alaka nota khadimaka aniyaveru vidanati waraveru muge gotum tawaba veru gotum egotan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa oi gotan amalu kuraban wajib vegenela mustahab kame ehmane qiyamat duhu migen alaku nota alaku jek qiyamat duhu men kalifan garihun kamen hodume kame badalin hodumuge kurin badalin hodumuge badaluga duniya ge echde dinun e malu ifasiha gotike ema e alunna la annawnu dinu khadimun khidmay kura khadimun la annawnu dinu maki e mustahab wegam wagen adika echchakun kan dinu maki e mustahab wegam wa gotike adi sal imam al bukhari ni babuga itur hadis wasfule ge nawafawe فضل بن مبشر قارئ رواية من كلفان ودال وني قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله ودال وني قال من كلفان أدرسي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا نبي صلى الله عليه وسلم بيه علنا هيوكم هتم وصية كربا كمغا كلفان قال ما فهو وصية توجه واحد بس أقوم بمتاعنا ميك كوري كمجلس توجه ذكر كوري فوانه أي alun anghenun nang heokon hitum gawa wa yaqul adi bidalu ye hadis kure biye at'imuhum mimma ta'kulun ibamihun nakadeshe ibamihun ka ichakum wa albisuhum min lubusikum adi mihun nang ono orya niwa kurwashe ibamihum la ule libastakum wala tu'adhibu khalqallahi adi allah ge makhluqaka adhabun dakkash allah ge makhluqaka عذاب ندكاش دابلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد تبني حدما كده غتا اي الله ಗೆ ಅಳಕ್ಕಂ ಏನ عذاب ದೇನಗೆ ಬೆಲುಂಗ ದಶಕ ಹುಟ್ಟಸ್ ಆಳ ಕುಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಹುಟ್ಟಸ್ ಐ ಅಸ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಗೆ ಅಳಕ್ಕಂ ಇಲಾಹು ಗೆ ಅಳಕ عذاب ندكاش الله ما ಕೊಳದುಂ ಅಂತ ಒಡಿಗೆಂಬೆ ಈಗ ಕೊರಿಗೆ ವಸ್ ಮಿಕಹಾಲ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ ತನ್ ಹರ್ಮೆ ಕಿಯವಾ ಫವಾನ್ ಗೆನಸವಾ ولا تعذبوا خلق الله عز وجل أدين فوقا الإمام البخاري يترو إهم باب فتوافني باب سباب العبيد ألون إتشيكيوم دولون إتشيكيوم مناكور بيجم بابا دولون إتشيكور مكي نحي كور بفاوا كمكان نوتا هدا نو كمكان بيان كدين متكا جنس باب مي بابوغا جنسوا حديث رسول رواية رواية فني واصل بن أحداب كليفان ودال وني قال سمعت معرور بن سويد يقول معرور بن سويد ودال بيه رأيت أبا ذر تبين كليفان أبو ذر ذكي وداعتي وعليه حلة هندو كليفان وسلطة مكوري قدية كهل رواية كليفان سلنا بيه إذا ركا حليكي إذا ركا تيرلا ඉදාරක මතින් මිලා රිදාය එදේ හේතු මම කියන්නේ ආරයි බොම් හුල්ල විදාරවණි එහෙරුගා කලෙක්ෆන් හොට්ටේ ඉදාරක එක්ක රිදාය තුරුකුර බෑගෙන් හොන්නේ වියේ وعلى غلامه حلة هذه هم يا එක්ක කලෙක්ෆන්ගේ අලු කුජ්ජා වසරි هم ඒගොත හෙතුන් තුරුකුර බෑගෙන් فسألناه عن ذلك دنت من بيكنا سواز كفيم كما بهيبتم يهيدوغا كليغفانو حديث كليغفان فيدالو بي كليغفان يهيدوغا فيدالو بي إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمن كليغفانو ميغن علكا إتشي كيمو أمي هنن عيب واغتا واكدكي إتشي كيمو دين
فشكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف كمينا එකම شكوى كوريه එහෙනම් رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف كمي على كجاغس مكم شكوى كفي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم تمن كلام فان قال ده النبي حديث كربي أعيرت بأمي كلام فان اينا کے مم یا وتر کوری ہے بای روایت تو تفسیر کو میں سب می الو میھا کے انہن مینا کے مم کی کالو میھ کے එම ඒ වත්තර කුරිය එනාගේ හුරි සූරය නොත උරුසූරය හුතුරුවා ගොත මලාමයි කුරුම තුන් නොත චීකියුමේ ගොතුන් නොතනේ බරිවයිත් හොග ආද අරබි නෝමීහෙක දරිය බීමයි වාහක මලමාතුවේ ගොතුගා බුනි එහෙන් බෙගින්නේ මෙත රසූල් හදීස් කුරමනි එනාගේ මම්ම යා වත්තර කුරිය මලාමයි කුරුමේ ගොතුන් قلت نعم تمن كلفن دنا في معاده ثم قال اهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إن إخوانكم خولكم هم كشورون تبامهم جه خادمون نكي تبامهم جه أخونه تانغا أي مرادك أي بند بفعل أي كقولهم جه أخون جه واهك مسلمون جه قطن إذا تبامهم جه أخونه إن إخوانكم خولكم تبامي هم كشورون تبامهم جه علنكي التبامهم جه خادمونكي تبامهم جه أخونه جعلهم الله تحت أيديكم الله سبحانه وتعالى ونتبامهم جه أدشوا جميعهم لبافة تبامهم أدشوا لبافة كم بلا تانغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أميهم هدان قدني أميهم جه بيلهم جه دشوا جه إيماني بسام أميهم جه أخونكم أميهم එමිහුන්නා එන් හෂිගඩෙක්ගේ මිසාරුගාවා අම එමිහුන්ගේ අහෙක්කන් හදාන් කොද්දේ මේ වරක්කින මකාම් තෝගාරෙන් හදාන් කරන්නේ කොම්මෙ මුආමලාතක ස්පයිෆර් හුද්ද මුආමලාත තෝග මිසාලක වියෆාර කිතම අබ්බරකෝ සෙච්චි වික්කදාන මෙහුන්නා මේ එනගේ හක්කෙ වෙච්චි එකමකෝ වික්කායරු දන්නන් කියන මේ වියෆාරගේ මුආමලා මිකුරණි තිමාගේ එන් හෂිගඩෙක්ගේ මිසාරුගාවා මුස්ලිම ખાයා ඒ රසූල් සමිතා හදුම කොද්දෙවනි إن إخوانكم خولكم تباميهم جه خادمون كنا تباميهم إبن بفا وتتبي أخنهم إنها شكلك مثال الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سودا أكيد القرآن إنها شكلك مثال جهفا وأخن أيهم إن إخوانكم خولكم دنيا في حديث قرآن تحت جعلهم الله تحت أيديكم أي الله سبحانه وتعالى بفضل وانتبرك مع منتم تبامهم قاعد دشوقي ميهن لافيتي لبافت إميهم مدير قربا تبامهم نعبا وربودة فصيحة نعبا مدير قربا إميهم نا هيوكم هيتان شيء أنا كمها مثالك أقول من إهيترين قطوكا نوتا مسكتو ميهن قطوكا ميجنني مثالك وربودة فادا لبني جفاري مثالك قرآن إنا إمينا مدبي كودا مسارة كولا ديجن بيجن قوله موظفون كولا بينهم كوجين إنا نبالي بودو فادا liberu ena eva jihe danna mimihum meduweregen kam me haranna mikam sasilwan එහෙනම් අපි අසසන හදා කොද්දෙනි ඒ خادمون نكي الله سبحانه وتعالى دب منتك كلف إله سبحانه وتعالى دب فوا نعمتك أبيهم خادمين خدمتك لبومك එහෙනම් ඒ අල්ලාහගේ නියමතක එහෙම කුරා ෂෙමිහුන් ආදේතර එමිහුම් මෙදුවරි වෙගන්නේ මිෆසෙහත මියන්නනේ إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فأميهج فمن كان أخوه تحت يديه ميهج بيلوم كده شو جاي ناجي أخو وميها أخيك كتو كشيفة كورباني بيلوم كده شو جاي ناجي إبمر وإبفا أخو أنا كين هشيكنا كمثال جاي أخو وميها كو فليطعمه مما يأكل فهي أميها كو كايتشك نانا كانديشة ويلبسه مما يلبسه أميهن لا أولى لباهكم لباس لباشة ولا تكلفوهم ما يغلبهم أدي أميهن نكورة بكهذا تكليف تنجسواش من نوفله ورجع تكليف نجساش أميهن نوفله ورجع تكليف نجساش فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم එමිහුන් නූෆලේ වර්ග බොරෙන් ජස්සාකම ගවන්නාම එමිහුන් නගේ හීතරි වාෂ තිබාමෙ හොස් එකමක බාවරි වාෂ එමිහුන් නම් බා බොඩ කම ජස්සාක නම බුරකම වෙජ්ජියම් එකමක එමිහුන් නම් හීතරි වාෂ
එහම මේ හදීස් වස් වලක මේ යන්නේ නිතාග නුගතායකි එච්චි කියුම් මනා කරවෙන්නේ වනි ඒ එමීහෙක්ගේ අලු කුදින්ගේ වහක මෙතයි අදි මිනිවණොන් කියන බාන මිනිවණොන් නාදිම චිකියුම් මුස්ලිමොන් නාදිම චිකියුම් ආම් මා ෆාෆය ගොතුගා මා බොඩකමක වෙගෙන් දාන දැන් එෆෝගා ඉමාම් අල්-බුඛාරි තුර බාබ මිතාගෙනවා බාබු හල් යුඊනු අබ්දහු එනග අලු මීහාය එහිතර වෙවිදානේ එහිතර ගොන්නන් ගබ්බා එහිතර වෙවිදානේ අලුන්නම් එහිතරමුග මිහුන්න ෆොර්තම මසක්කෙන් හවාලු කුරුමුගා නොත ખાදිමුන් නම් මසක්කතු මිහුන්නම් මසක්කෙන් හවාලු කුරුමුගා හුත්තවෙකෙන් වා කමෙන් නොන් එයි එමිහුන්න කුලදාන වෙගෙන් නුවා වරුගේ මසක්කෙන් වෙන හවාලු කුරු එයි හුත්ත කමෙන් වාජිබ් කමෙන් එයි මිහුන්න කුලදාන මින්බරකුන් මසක්කෙන් හවාලු කුරු එකමකු එනා බය මසක්කෙන් හොරදාන තකල බුර මසක්කේ එනා කුලදාන නුවා වරු එහාලතුක එන වාජිබ්වාන එන ලබ මසකෙන් හවාල කොෆිය නං එහිතරු එහෙම්මි හු ගනස් ගෙම්විස් නොත එනගේ අතුන්කම් ගවියකස් නූෆුලේ වර තක්ලිෆ එන ජස්සාෆියාම හිසාබ ඒ හාදම මීහාය නොත මසකෙන් හවාල කුරා මීහාය වාජිබ්වාන එනං එහිතරිකම් ෆෝර කොද්දිනුම් එන ගමිල නෆ්සුන්කම් ගවස් එහෙම්මි හු ගනස් කෙන්කම් ගවස් දෙන් එන නූෆුලේ වරගේ කන්තත්තන් හවාල කුරුම් හොද්දකමෙන් ආදී එනම් උෆුලේ වරුගේ කන්තත්තකුගා ඉතුරුන් එහිතර කන්තඤ්ඤා ඒනගේ ඉතුරු හේවකම් ඒනගේ ඉතුරු හේවකම් එනම් උෆුලේ වරු කංක ખાදිමුන් නම් නොතා මසක්කි කුරා මෙන්න කුරේ වරු කංක හවල් කොෆ ඉතුරුන් මෙන්න ලුයි කොද්දර මට්ට කා කොද්දේ කොම්මේ කමකි එයි ඒනගේ හේවකම් ඒනගේ හේවකම් අමිබා මුකාලිමා මල් බුඛාරි ගන්නවා ෆාමි වනි සල්ලාම් බුන් අම්රුගේ අනි රිවාෆා වහදීසේ කලිෆාන් විදාල වනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අස්හාබු බේකලක් තිමන් කලේෆාන කියා දෙන. තාබි බේකලක් විදාවන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අස්හාබු බේකලක් කියා දෙන. කොම් බේකලක් කමන්නේ. අස්හාබු බේකලක් නේගොම කොන්නේ හදීස්ගේ සිහතක සහවම සහනමක ඉබ්ස් අසර නුකුරාන්. එසවබකි පුරිහා සහාබි බේකලනකි ආදුල වෙරින්. එගෙන් කොම් බේකලක් හදීස් බස් වල රිවා කුරිකම ගාවස් ඒ සහ හදීසක වන් එගුණස් නේගුණස් එකම කො දෙම් බාකි හොරිහා රාවි හදීස් රිවා කුරා ෆරයිත ඒ කොම් බේකන් එගෙන් ජෙහෙ hadis sahawmaka kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabe kale ge vejiya hisabon den e kombe kale kan negunakas e hadis ilmuga hadis sahawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabe kale ge terembe kale ko vidaloye qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe arqaukum ikhwanukum tibamihum galonnaki tibamiga khunne ama kurige dia ibara tibamihum galonnaki alonge kotuka tibbas එයිහම අහුන්නේ එන් හෂිකණ්ඩගේ මිසාල ගාවා මුස්ලිමව අහුන්නේ ෆඅහ්සිනු ඉලයිහිම් එමිහුන්නම් හේවකම් හිතාෂ එමිහුන්නම් හේවකම් හිතාෂ ඉස්තഈනු අලා මා ඛලරකුම් එමිහුන්න මසක්කතෙන් හවාල කොෆා එමිහුන්න නෝෆලේ වරකමක වඤ්ඤා එමිහුන්න එකමුග හිතරිකම් දේශේ එමිහුන්න එහිතරිකම් දේශේ මිහුන හිතරිකම් බේනුම් වෙජ්ජියා වඅයුනුහුම් අලා මා ගුලිබු අද මිහුන්න නූෆලේ වර්ග පුරේ වෙජ්ජා දෙක හිසාබුන් හිතරිකම් ෆෝර කොද්දේශ එමිහුන්න හිතරිකම් ෆෝර කොද්දේශ එම එමිහුන්න කුලදාන කල්ලිබේ කමගේ හිතරිකම් දිනුමකි එයි එනගේ හේවකම් කම එමිහුන්න කුලදාන කල්ලිබේ නුවා කමග්ගා e waruge burakame ham jassafi kamuga wanama wajibwaadena ekamuga ehiiterikam dino adin al-imam al-bukhari nibabuga ituru ehen athare riwa kurabba fave abu hurayra ga ariha riwa begem mani kalefan vidalwani qala kalefan vidalwani a'yunu al-amila min amalihi masakatu mihunnan hiterikan desh ehiteri wash fa inna amila allah la yakhibu ehne allah ge khadimak mota allah ge masakketeri yar masakki kurumattaka hawal kurefawa mihunnan sahabi bekalum mi debba laqabaki mi amilullah eminaki allah ge masakketeri allah subhanahu wa ta'ala ge masakkettene e laqab emihunna libeni ekange mihun kuran chehe khulasteri kamuga emihunge sahib mihunna masakkin hawali fa mihunge mihunge masakke kodde mihunna mene mifada ma laqab take nulibe
ena amana itteriban jehene ena inage sahiban wata masakkin hawal kure miha efata mihun nam mifada lagabe debida ema sahabe Abu Hurairah radhiyallahu anhu bidalwani ei Allahuge masakkai hawal kure fawamihun Allah nisbe kurabbafa miwani la yakhibu efada mihunne duha kus hirman mahrum nuane efada mihun duha kus mahrum emihunne gellum megen da mihan gotu nuane ikhlas tarikama ekko ena hada kure fawa masakkai emme forihama gotuga ikhlas tarikama ekko masakki kurumuga mati daim be hunna mi vechena ki Allahge masakki kodde Allahge faratunga masakki kodde mihike efada mihunne dena duha kus na kamyabu nuane mitanga waram muhimmuno gutayen harmen faa kollen jehe masakki kurawle komme me kus mione dirmatta kama masakki ena ikura masakkataki ei halalu masakkatekkamuga waanama mi sahabi bekalon ei ta'birun bekalon ge basfotakun dehawani mihun dirilumuga kamyab waan ei halalu masakkatekkamuga waanama ya Allah nisbe vegen wa masakkatu mihun nange mihun vegen da emma ikura masakkataki ei kitam me kuda musarekamuga ei halalu masakkatekkamuga wanya mihun dirilumuga kamyab waane dirilumuga kama emihunne la yakhibu gellun libegama mihun gotukan wane emihunne ki mahrum begama mihunge gotukan wane ekan kuran jehe me ikhlas tari kama ekwa ekan kura baikamuga emihun wa namai al imam al bukhari den gennawa fawani hawa me kama gulun hori ehim babe kama me awara kari kura babe bidalwani babun la yukallifu al abda min al amali ma la yutiqa alonna emihunna nufile warge bura nujessun nangeba emihunna nufile warge bura nujessun nangeba me babu ga imam al-bukhari gennawa famiwa basfula ki Abu Hurairah gari riwaye ge ma riwayatin abi asas hadis qurabani lil mamluki ta'amuhu alo mi kujjaya sahibu miha ge machabbe alo miha ya ewa ena ge kewuma man kena khande jehne sahib miha وكسوته أديمنا أنو أريان لما قدنما ولا يكلف من العمل ما لا يطيق أديمهن النوفل ورجع برا نجسم وفل نوفل ورجع برا نجسم بس أي صاحب ميها كما تشوا كاميكير إما ألون gengulero nota khadimun nota masakkatu mihun gengule iruga emihuna nufule waruge kankan jessuma ki islam deenuga huddabege ma kamenno efada masakkate jessa gassa kamuga wa nama emihuna nge hiteruwam wajibwana adi emihuna ufule waru kame emihuna jassaf kamuga wa nama adi emihuna ekamuga hiterkan di kamuga wa nama de kamuga emihuna lui kodde kamuga wa nama ei enage hew kame nota enage maik kamuge terega himenege daane kame adi sama bibab ga itur hadis basfule gennawa fave hama Abu Hurairah ga arihon riwaye gamba riwayatin him magakum kalifan bidal wani hama mi hadis basfule lil mamluki ta'amuhu asahibu miha alo miha ge machavena kandino wakiswatu wa denage hedum ono oriyan niwa koddinum wala yukallifu illa ma yutiqa ina kudan gemba kame menuwi nujessum ina kudan kan libigamba kame menuwi nujessum adem mennani itoro ehem hadis wasfule mita gennawa famiwani hama mi mawduga ma'rur gari riwaye gem bani mararna bi abi dar kalifan bidal tamam be kalon abu dar gari hon lafa diay moye abu dar ge karin lafa diama mi hadis wasfule isbe hingaje ni isbe hingaje wa alayhi thawbun kalifan hon nabi hedon kole turku rabagane wa ala ghulamihi hullatun hama ikote kalifan gari hori al kudda wasuri hedume turku rabagane faqulna datimanna min dannawafi moye law akhadhta hada wa a'tayta hada ghayrahu kalifan mi al kujjaga atum mi hedun naga fa hingedume mane ki kalifan lagin horino kahala hedun no hingedume dembi no he din nama inno he kanat hillatun ena fuseran eti hama hedume lewife قال النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو ذر بدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربيه اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم تمام اخون الله سبحانه وتعالى تمام قدش قال فاي وني فمن كان اخوه تحت يديه فهميه اخا انا بلم قدش وانا ما فليطعمه مما ياكل اميهم كاوله يچك مهنا كاندي شيء مستحب وگم واگه
sah mustahab ge mani emihun kaichukun kaandina ekam ko ena hewgotu garangala ena kaichin nunas wes ena hewgotu kaande ekam gawa nama wajibu minwaru ada kureben wali yalbisuhu mimma yalbisu adena la ichchakun ena la firamakum ena firan lebum abiyas hadis kurabiye ولا يكلف ما يغلبه أدينا متشبرة وجندا كان تدا إنا تكليف نجسا شيء فإن كلفه فهفد كم إنا جسا كم جوانا ما يغلبه برا إنا برا كم إنا جسا كم جوانا فعليه فليعنه عليه فهي كم جانا هيتر كندش إنا هيتر كندش إسوديا فإن حديث وسوتا جسمامي إبارة أيسوي إما إبس ميها كشيء ena masakkai awalu kuran huri miha kashen ena nufule warga borayen nujassena ena nufule warga borayen nujassen islam din barwala kamen no huddawge ba kamen besno ena mes ena ufule war boray jassafa den ena ekane dukalle vedane ekama ga vesena lui kod dinuma kiye ena ge hewkam ekama ena nufule war kamen jassaf kam ga wanama ena ge macha lazim wane ena yang ehiterum kommes gotako أدين يفعل الإمام البخاري هو ميا كاري كراهم باب النواف مني باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة ميها إناج علاشا إناج علنشا إناج بيلم يدشكوا علنشا إناج خادمنا هذا كرمكي أي صدقاتك هم تانغ بيان كرم بيولني إناج بيلم يدشكوا ميوا علنا هذا كرمكي أي صدقاتك එවා මිෆද ඉතුරු හදීස් වසුත මේ කුරීව සහරම වාණි මි මජලිහ ව කියාෆ ඒකතෝ මිෆද හදීස් වසුත ගයි මුහිම කමකි එනගේ නියන් ඉඛලාස් තරම එනගේ මච ලාසිම් කමෙන් එයි එනගේ ખાදිමුන කාන්දිනෝ මිහුන්න අවනෝ අරියා නිවා කොද්දිනෝ ඒ වාජිබේ එන කිබෙන් ඒකම කෙඩගෙන දාන එක නොකොද්දෙනි එකම ඒ වාජිබෝදම් වකම් නියන් ખાලිස් විජ්ජියම එයි එන මච ලියගෙන දා සදකාත් එක්කම් මිබාබක කලේෆාන බයාන් කොද්දෙබම් මියුල مقدار داره رواية بني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كتب كلفان الرسول ما أطعمت نفسك فهو صدقة تبا نفسك كان مكي نيان إخلاص ترويجكم كوانا ما أي صدقاتك وما أطعمت ولدك أدي تبا داريا كان كوانا ما وزوجتك هذه تباغ أبيمها كاندكم غوانا وخادمك هذه تباغ خادمها كاندكم غوانا فهو صدقتهم أي صدقاتك أي نية إخلاص تلوجكم غوانا نو تيناගේ نية الله حضرت ثواب ධර්මයෙන් එතුමගේ නිය නෙක්කම ගවානම එන එකම් කොද්දිනීම එකම්ගේ වාජිබකම් කෙඩගෙන් දාන ثواب ධර්මමාගේ නුලිබේ නිකම් බලා මිතාංග නියතුගේ නායක الله سبحانه وتعالى دفاف وفضل من تبركم علوم جمچ إنا كامل نفسا كاندينو إنا الله سبحانه وتعالى كيوم جنيوم الدفاف إنا عمل نفسا بدفرا فرالما إنا هني ديتكم كاكيوم إبا إنا أجر دفا إنا إكمن نيان خالص كفكم الله جزاكم ثواب دارما ديجكم غوانا ما إنا عمل كاكيوم مداني إنا الله جماعة كورا هيدا جيكوتوكا هيدا كورا ميهون اللي بي أجر اللي بي كوتو إيه ميكا إنجا تشكي نياتوجي مهمكا نيات رنگل وجيا نياتكي أي شريعتوكا ورا بدو أهميت كم دفاعج كم على كم جس عادة على كم تك بدل كل أشياء نياتكي नियतुगे सबबम कितम में कुड़ा अमले बस वर बोडो इच्छक वेगेंदा नियतुगे सबबम कितम में बोडो अमले बस कुड़ा अमले का बस वेगें हिंगादा एम मितांगा इमाम अल-बुखारी मी बाबुगा गेन्नवा फामी वनी एना गे आलुन्ना नोता एना गे खादिमुन्ना अदि एना गे अहुलवरिन्ना एकांदिनुम बस वेगेंदानी एना नियं इखलास तरे विचकम गवाना मा أي صدقات قطعة بيجندان. هذا أبو هريرة قاله رواية بايتر رواية أيسواني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه خير الصدقة ما بقى غنى إما هو بيجمع صدقاتك ما بقى غنى ميتانغ المرن دمانة كربا فرتا معناه كي هيدا كورما فما بقى خينا إدمانة كي إنا هيدا كورما فهوغا فدون ترميه قطوغا هوري هيدا كورا هيدا كورمه معنى كي هنا أتوغا هوري هتشين هيدا كورما سوغن إنا فقيروا هيدا كورمن نونه
ena heda koffa ena e heda kurma fahugaves fudun terimi hekki gotuga hure eran e gotak kura heda emme heo hedeki ena heda kuri kurinon gos ena ga hulwerinna ena salanjaha mihunna wagutan heda kurumennu e heo gotaki emme heo mihunna ki ei mimanaga wa nama ege maane ki heda kurma fudun teriwa mihai fudun teri mihai devana qawlaki ilmerin bidalwani emme heo sadaqataki ei ma baqqa hina ege muradaki ei ena heda kurma fahuga heda kurma fahu devunu farataki fudun teri mihaka wa mihai ena heda kurima ena badalwani fudun teri mihaka heda kurma ki ei emme heo wegemwa heda kurma ki tenge fa hadis kurabani wal yadul ulya khairun min al yadis sufla matiga onna ai ma heo kam bodowegembe dashuga onna atavur matiga onna ai ma heo kam bodowegembe dashman mi hadis ke miba itura dalil kottene me furtama baha ei heda kura yuruga ena heda kurambani ena nafsu fudugem mahal ena hetro salan jaha jehe gotaka nune e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawahane wal yadul ulya khairun min al yadis sufla matiga onna oi ai ma heo kam bodowegembe dashuga onna atavure mi tafsir kurawegen aisve itura tafsil wegen al imam muslim ga riwayatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fa kama wal yadul ulya ki matiga ma ataki ei heda kura miha ga ikkam adi dashuga onna ataki ei salan jaha miha ga ikkam imam muslim ga riwayatun egende ema heda kura miha ga ai ma heo kam bodowegembe hifa miha ge atavure kit Quran ga Allah Taala wahi kurawahani walladina idza anfaqu mu'minun ge sifa bayan kurabani hunna ki heda kura iduga lam yusrifu wa lam yaqturu emi hunna ki heda kurumuga israf kura baynune adi heda kuran jehe minbaru hifahattagen tibe bayves nune wa kana bayna dhalika qawama edmeduga heda kura mi hunne adi sehenga itega Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafani wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kale banuge ai ale fano konduga bandu kure ifano bahata segmane ki mubarakoggen hedano ko nohonnash wala tabsatha kull albasat hulwa la gotan ki kichkan hulwa bismillash fataqud maluman mahsura ehem bejiyamu malama illi bigemma baykashe vegendani dinga fo rasulullah hadis kurawni wabda biman ta'ul fashashe adin mi riwayatu gamewa mi hisab ne mi tankolaki mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihon ay siba basfule no mi abu huraira radhiyallahu anhu ge basfule mikan al imam al bukhari ge sahih ga ganna fa riwayatun wakiye gende mi mihar den yanna bayaki mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfule no mi abu huraira ge basfule kalifan bida wa fa nani wabda biman ta'ul mi heda kurum fashashe belhettum gate wa mi hunna enage belhettumuge dashuga wa mi hunna heda kurum fashasha ena heda kuranyama heda kurum fashasha imme kari mi kuriga wasaharna mikala riwayat ke bani kiyafa gaittimage mi hunnan heyokon hitumuge baabuge dashun vidalwani taqulu imra'ataka en wajjakam gawana hadis kam yennani ta hen wajji yamu malama illibegam wa ayatuka midiyei iswe bayan begem فتقعد ملوما محسورا حساب ملام اللي بكم وامه كشواني اي ملام اللي بكم واغن ابو هريره رضي الله عنه متاكي واجب بني تقول امراتك اي كتكنت وجياتي باغي ابيها بنانه انفق علي هرنا هيدا قراشه او طلقني نوني هر بركولاش ما هرنا هيدا نكرنيا دين كرن هرن دينغولني هر بركولاش ملام اللي بكم وامه كشواني විස්නාන වෙලා ගතන් හේදකර වයකූල මම්ලූකුක ආදී තිබාගේ අලු මීහා බුනානේ අම්ෆිකාලේ තිමන්න හේද කුරාෂේ අව බිعني නොත හෙන්නෝනියාම තිමන්න ගෙන්ගුල වරුගේ මීහක විකාලාෂ අව යකූල වලදක නොත තිබාගේ දරිෆුල බුනානේ ඉලා මන් තකිනා ආහාරෙන් බලහට්ටානි කාකු හිගි එවා මි රිවායතුගා අයිස්තමි වනි අබි මීහාගේ කුරියා ෆහත darifulana ayko bayr riwayat toge baade admiha ge kuriyam mi libasfula isa ammiha kure e sababaki admiha ejjiya ina wari kurima ehem miha ka eni ina balahattana me kwan ekam darin kihene baani darin ma hajit ma nikamati wane mi honnan hedan ko fe mi honnan heda qur'an ituru bay ko tibe emena ko ehem mitanga mi bunani abu hurairah radhiyallahu anhu vidala wasula kam yannani ila man takidna dariful bunane har kant balahattan ka ahar men kant ena hedan qur'anya ahar men kant balahattani කාපුයි එහෙම
heda kurairuga miduminuga heda kurum ei sunne vegemwa gotaki adi amila nafsu fudigem won ei ma ikkame mihunna salam jehumaki ei hudda vegemwa kamenno ekaman ena majbur wejj halatega menu islam din hudda kura kamenno ane miha ge kariga salam jehumaki ei davvegemwa kame ekama ku isve heda kurumaki ei sharafu veri kame ehme rasulullah sadis kurawani al yadul ulya khairun min al yadis sufla matiga onna imma heyukam bodwegen be dashoga onna salam jaha atavure emammi aduge haditha agun miha hisabum bahattani inshallah sateka wana babu den anna duha agun men fashani namas itur hadis bas pulen adi babe hadis bas pulen harme inshallah den anna duhega kiya dua ke Allah subhanahu wa ta'ala agun emmenna ki washe basaha he was qabul qura baikam galibun wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh